okusimbura kw'empaka kwatandikira Independence Park hihi n'ekizimbe kya NSSF abavugi nikwe kutandika kwetorora omu myanya y'etawuni ya Mbarara erimu Rugazi, Bus Park, Kijungu na bwanyuma nikwe kworekyerera omu myanya ya Ntare na Nkokonjero batya ha bypass nikwe kwija kugaruka bakahenderera omu Kyayiboma. Abavugi 29 batandika 27 bonka nibo bazihendera kandi aba barimu abashaija n'abakazi otiremu n'abaana bato abariyo nibatandika kwega kuvuga omuzaano ogu. Aha mihanda bamwe barebwa barugira aha gaari zaabo kutandika kuzisindika ahabwo buruhe okuhena okwo kwa kilomita 42 ahikwaza kuhenderera omusigazi Sunday Faith okuruga omuri Kaberebera mu district y'Isingiro niwe yasinga empaka arikuvugira edakiika 3 na sekondi za 3 kandi ogu yakuratirwa Nozo P. Hassan ya Mirimo Watson yakwata omwanya gwa kashatu rero we Hakimu Kyagulanyi yahenderera omwanya gwa 4 n'edakiika 3 na sekondi za 4. Tuvuze bulungi nnyo tugereza ko kuvuga n'abaana abato temerigwe munonga akuba kumbire ni shemba omukazi wanje shanga nanzara wa ngumanyiyo nibagumana bakusinga nkana inashemerwa boja nabo kubanza kushanga mu naikaba omu competition zo kutegari yes naheza kandi tina abo kubanza kandi tina shemba ndaje natumanya gwa kashatu ndaje kugira ngo unizire mu manya gwa kabiri konka nabwe no gukubanza still twa naniza kwa n'umuntu gwo kubanza konka nafuna muka challenge kwa kuza kuhindura gia then rujije kuja kwekwata vuga kilomita 82 tukwetebekanisiza abaravuge Independence Day. Empaka zaba zirigeze omurundi gwa kabiri kutebekanisa obwo muri Mbarara omwaka ogu kandi zigenderire kutebekanisa abavugi kweteekateekera empaka za Independence Bicycle Race ezirabeho okwezi okurukwija. Ndorwamu Edwin ahabwa TV West agacencwire omuri Mbarara.